Sachisen pat kuble ye fi baro bat fidang ye pe ye ka kubor jong u mau por. Habegin ya chaprang bat ka kubor hagani ka por tungin ye pe ye kimat ke bakongsan jong ka kubor kumni. Pen menapa ba no ye ka kaipot syasiat u ba she dawa sau MLA ka maulai. Ngishna tang ban yam ars pa ngut nei Henry Klempoi perkhat bakan klem ong UGS ka SSA. Mi surok sa kinong hikai SSA bandawa biang ye ka tulop basan benai khot ye keren ke sorkar. Tang ar benai on siu ke sorkar ye ke tulop om pediang kinong hikai rai beteng ke jingye khi. Hatu pikwa abaki skul kin sha khang biang sachisin ong I Dr. B Manas. Hapadeng ke jing ipo ipeng kut ke shat be ding klam ke sein ra joai. Bade bangkit jong ba shedis. Tokai bang ai kebedan nak yang jong ahi ban tentu ya ke sorkar konong ba berbenan lo mentah ya ke report. Kepada sebut mentah nak yang jong judge kepada appoint nak yang ke sorkar. Di long nak yang jong nak yang jong judge nak yang commission mentah bala serap tik di commission pet nak mentah dengan kes kira ada menurut sedap. Kemangi I mentah nak yang jong judge kalau lah sorkar apa mentah yang kan inquiry report terhadap mentang sedang kai mengadon nak yang jong langsung tepat ya ke sorkar macam berbina mentah yang kan report bagi perang bagi baik bah perang bagi baik bah jong kejelahi berapa itu syai marham tu jong di baik bah jong mulai kan syai kampang bayi bersen kan syai marham menong mentah ke sah umdum kan ada rezeki kan kai laptop no report atau report bahan yang masih penting maka setelah sah umdum apa sah umdum itu kebun kan speculation satu perkat diberiau mengelong kemudian mengelong tak berapa hi tidak cukup por masuk orang I kan dia kepada akak pada pada report orang idon dengan jing idon pada dengan negeri mau pikan lagi kami itu semua kami kam bersimulasi mereka bersimulasi maka mereka juga por dalam simulasi apa ini ya kan ini mentang ya mereka ini report apa kabinet ada langkah pada nak rezeki kita studi dalam sedang ya ada dalam sedang pada ini nak kalian jauh nak kalian jauh sokak seperti penampai dah maka ni kali report sebut nak kalian jauh judge kalau kepang di kebangan dan nak kalian jauh lagi nak kalian sokak dari bagi bayi di kuat kalau ada nak report akan kumtu balasi kan kumtu kembali kalau sebut kadang day dan anu di prinsip yang dia hantai kata kita kuat kalau fresh kembali pak entah anu kumno paling sistem ai beberapa dia juga sistem di kata mau paiba ke suruh jong paiba mulai di kata membuat berok di kata kamu kalau matahi di semua kali kekam kalau kumki hayu bersam kisah umdum di benar kali ngajar masa umdum di besok apa membedakan mawah di por bagaimana kias ada kiasi kalau por merasukit berok kalau kau bijak jelas berok lagi jeki untuk baik lagi lebih syabu lemi berdasar sesurat persyaratan beri saya insya dia berada kalau baik pada hadir pada kalau sorkar atau baik nak yang jadi yang sub commission ni oleh benar dari benar dari apa benar proses ada semua lembaga jasa persokat mana persen ni orang sebor ki daud apa benar yang jadi baik jadi wengi kan ni ya kini kerja berkat kaba agak jumut baik ini semua kepat sorkar Pahmi yang import nak jingkit yang kemudian ini nak mentajam kita baik mulai kebujut nak belajar di bayi masa ini berapa Ka madan that ground hapulo mentakas ngi palay ka katsau terik naitung arajar arpuar keladap semam daki pajba no pikai haka jingil akai ka maulai persya e kerenti haka lempung Aussie Blue Shillong Premier League arajar arpuar haka ni kasngi ki jaka syong pikai baka SSA kelasna shipor daki si kila kalam na kajing syat kemen ki pajba hadin baka maulai sports club kalayok bantep shikol umapor hawe keren berubah SS Raptab General Secretary ke SSA ulai tu banadu basdang kila tip baka ne kalempung kan sadap semam daki pajba kumta kila shna da ka gallery si bashipor Henry Klempoi perkhat bahaka ne kasngi kila kalam ulai tu baka SSA kila shna kajing mang
tang kumba ars pangut AA rehak ni kasngi ka jiwan kipai RUI football kalalong Arsyad. Fi ngam chwa sulupa makane jingna kai kan bun brewa marfak icon ti niru jingsna berk mere ka ben biang machong gi brew poi por khat wan brew tu capacity arspa laispa chong salu se dan bokken ba kambal mon saw chud mulmula tu mai jiri kan ti isongu sha dong pai ba ai be yang marfak na siram khamran jingja fusi khang ma yo ban dep game ti isong ting sai por khat ni rek nu supan Pun man kasngi ka siya bun berubah na tang ta kasngi. bun taksi da bun mana sih da beri tu taksi orang double ini pada ini dia kamu ni ini bu biang ni bu show ni dia kamu masih temporary isna na banta ka jiksuk pai ba di pri pai ba ro gim bai bu pri ta gim la bun khang ru hi ba wan pesu silen trust yorong mlakang pai ba ni mun khang Kino Hikai School SSA Hapo Kasyatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association menta kasngi tok ding ka khatsan trik naitung arajar arpuar kelami surok bandawa siuno e ketulop basan banai barkum juru ya ke eryar kabapra banai nadu u arajar kar henreu arajar kar heniau Kino Hikai kelami surok harengkat kijing tho bandawa e ke sarkar bahkan plait no e ketulop ban penlong ka jingsyong kelai mungor ha additional secretariat Hagan kasngi ke sarkar jela kala kode keren ni kini alam baradin ke jinga kendu berubah arab tap kin sapen benak karai bakin syim. Ile pendek bangin bu ya kami merendam kabangin dawa ya ke ba ke dei hok lebe kata ka benta ke jungi kum kino Hikai SSA ha ke bede bat ke tulok bun na pedeng jungi ngiak tai ha tai kasngi balai ba ngihaban dawa man ka por man kisnem Kamtam hagini ki snem gi balaya mentala sau snem hajan man lau snem ni jumi surak kumne bandawa ya katulop ke jungi ha wat ha kapor covid hagini ki snem jong kapor covid na du warajar khat kendai arpau ni jumi ye gi jingi ki kumne namar balai ba yangi ba ga lengba ga jing penbor jong ki bor ki bahlor bangi judawa ya kata katulop jungi Omdei bangi ni hangne bangi dawa ya ke ka bomla banlong ni dawa hangne tangi ka hok lejong bangi dei banyo ya kata kabai bam jongi lane ka hok jongi kabai bela ka jongi bangi dei ban suna ka bala sateng minta lasan benai lasan benai ka ladep minta ila jam syaka khatsan terik kata ila poi syaka siteng benai jong unreu ke ba ko ban pensno ya pi kum kino Hikai kumba ila sim ya karai mangila bu ya ka deadline ya ka khadar tarik ndai ka sarkar kam semlala ban penbiang ya kata ban siuno ane ban ai ka kantin na kaleng jong sarkar ane na kaleng education department ban pendep lane ban siuno ya kata ka bai bela ka jungi ane ka bai trei ka jungi ka bai ila dep trei mentalasan benai ki benai bela dep dena ta kadau ni hakne ka si nilai khot nilai aware pi kino Hikai banyawan lang hakane ke jaka ke bangila penbe bangila keren bat ke bor sarkar bat gila yang galat banya kendu hangne banya lumlang hangne bandawa ya ke hok ke jungi bangide banyo ya kane ke tulop jungi ke basan benai ni dawaru hakane ke sigi omdai tang tulop ke basan benai kepala pensa yang ni menta lajan san snem tam hakabedei bat ka area ka jungi ke balasa prabna itam nadu snem arjar khan ru khat niau kaner ka wei ka hok ka jungi balano pimsil ni dawa ya ka sarkar ba ban pet ban khmino yangi hadu menta ni sakutsa ya kaner ka wei de dena ta kada ngakarpa de pi kino Hikai kumba secretary loong bat kumba ka district administration galong yangi bato yalong ki bejajai ni kum kino Hikai tungin long ka bejajai bat ngin ap ya kata karai ka ba nakaleng ka office kalakot kalau wer yangi banyak kendu lang bat kawai ka asyan banyak kendu yota secretary jong education ni sarap tap
hang ne po additional secretariat ngin saya ngin sabatai ya phi bak ei bang yo ban ya kendu hang ta bak ei garai bai ai na kalen na sarkar lain di ban song hang ne la ga dei bangin lei phai ngin sapek har khaden ga rai bangin la dap ban ya kendu ha ka por khat wei steng hang ne po additional secretariat men ki ong tang arbanai di hun nam ya ba phi mun tingin nilai kum lo continue baik tu ni tang ko wei ben ni keren ni phi ba nomor ban na kali ada ga department gilong mene ba barap thap o matang arbanai bat sa ko wei yong ba in sadon ya kata ga phone ka bala sa jong ne financial year bala dat bakin sa persang ban siuno hadin ar tayo lai tayo gumut kala ban long lai banai la ne sau banai tingi ya kata nyimla ban ne ban nyimla ban yaisha ban ya apsu nomor bala sau banai san banai mentai ngila ap sakat no ngi de banap loda ka kular ada kiwan yang hang ne kin kular daga jingso man pensai ba ni de banyo tulog lo sa hadin tayo ni si CRC ngin sangai ya kata pipian ya kata dia ya kata lo kontak ngin sim ya garai sibit langi nele kumno bat mentai ngin syong hang ne hado sibit jadmit bat ladon hiru ka jiong ba sibit jadmit kin sapentip biang ya ka ei ka kubor bakiyo bangi hadin nang tay layo ya kata kubor ka bakadu ngin sim ya garai langin syong hang ne nengin lepai nengin le kumno ngin sim ya garai lang jong pi kinong ikai kamdai garai tang jong asimet ne amrai jong sekretari ne presiden jogi kino yalam kini bandan ngajing teli kumba kiwi ke teli ni de bene teli bangi de bene syong hang ne bangi de ban sim ya garai barang ba hatat hadu ndalayo ya kata pisal ne ga bible ga jongi ngin sale shalaki jing shalaki jaka sa ijongi de kata ga de garai ga jonga ban sobon pong pi ban ngin ya but lang ya kata ban ngin de ban pediang ya kata kebahangi layo hangte ya ka result kebaya kendu hangte nge syong de jan sikinta te kamdon kanu kanu ka result lumar nakaling jungi yong ba aratang arbanai ngimla ban pediang dalile ruem ya kata ka tulop lone ya kata jingseu na kaliang ta sarkar badila personal hero bai ong ba mai bande in sakhat biang yangi ha khmat jong CS ban ya penbet ya kata la state government kala na man pendap sa arbanai kumut kan long sau banai tinga traingin up ni adu kesiningkong la kalau kumno ro ngin sesim ya karai biang sa ka siningkong ya pedang ya kata ning show jenjar ne kalau ada ngisu jenjar ne ngin sesim karai ka bab kunum ya barok lang ngin yesong ngin daya tai ba dalami nang ne so bang ngin lang ngin ya tai ba kumno bengin le markam dai tangarai jong asime ringi dibesim ya karai ka bukun ya karai jong piwi be don hang dei tip kila banang kiu sya ni la banduk no ya jing le school singi kun jongi mentah ke asam sui kena school ti ngi school si kenyo ka poi ka puat ba hi school kin khang bang sai sien State Immunization Officer jong katanat ka kot ka khia ka jila ka Dr. Bimana kala kentu ya kinong shong shinong ba kim pat dei setia ban kain sting ya ka klam covid khat kandai namar hadu menta utei uknyang jingpang pat ja setia na kani ka jila Habakren ha ka jingalang pen penapat ba ya ka jing aidawa yada ka baklem don kamsiu ka belong harinja state dispensary ka doktor mana kala ongru ba ka te ketika ajing rap kandai ne ka benta baro ke bakhat pras nem shejrong ha ka ne gisngi lai don lang ru MLA ka nong tumai uba Charles Pengrop kum ukongsan menta ka singi ka khasan trek jong Julai ka dei ka singi ka ba ka sarkar India ka ai ya ka ne ka initiative na ka banta ban rakhe ya ka nyo pesan singi jong ka jingyo lai lu jong ka India ka bangi khat ka Amrit Mahat Saf ka ni ka long kumbangi tip ba uni covid vaccination ni la sedang na do ka country trip yong January ar hajar apway ha ka basang ni ai tangi healthcare workers ki frontline workers tangi ai ya ki 60 plus beneficiaries ki 45 plus te hadin pat dai ngila ai ki khat plus nem sheneng ni ai kena school ki bakhat san hado kan yo sem karta kada hado kasos nem nyai ko first dose or second dose te udan ru utau booster dose lani precautionary dose ubangi ai ya baro ki balayo ya second dose hadin nriu banai te ning kong e ya nu precautionary dose ni ai ya ki healthcare workers jongi ki frontline workers but ya ki nriu post sem sheneng te yo ni la yo e baro ki government CVCs Henry ya kan ke precautionary dose pada ya ki bakhat plus sem sheneng ngim shim yo ban aya ki haka door long haka free of cost tang bangi la lu banai jun haki private hospital but ya kani la ai tang Woodland hospital hapo state jongi namar batang ka Woodland hospital ka bathit ya unu vaccine Henry mentaka snipat ka sarkar India kala ai
ya kan ka vaksin yo no booster dose la ni precautionary dose ki bakhat prasnam sheneng kum ka jing rakhe ya kan ka amrit mahasaf dan ni new system ka jing dap jongga jing rakhe lai lu yo India ti mentaka singa sedang hang ni hadu jing sha rai berstang borok ka street tinggal sedang mentaharan ja but nang ni syakmat in ai syabara khoi ki government hospital syaki CACs ki PACs berbarok ki sessions ki balapan baik daki district prasam syajrong khat prasnam syajrong ngila sedang hinadu ubnai mi tangbang iba kajing wan syakmat kaduna hadu kata-kata ladang ya nujor yang ke street jongi ba ki street ngalong tang bakhadu do next time ya ka Nagaland ni iba ki kena school ru kidang duna kawan syakmat kadau le si bah hagi gising gi bladap kadang dan kadika semua vocation but kadai ru kawai kumang itip ba wat gi khat prasem sheneng bat barok ko ki beneficiaries ki brio ki ban yu ru kidang dunahi dia kumju ru khat prasem sheneng kadang dunahi ban mentai tingi ai u practitioner dose hi bakania ka u PD dose ru dang booster dose dang duna pelat-pelat dia ngakan tu ya baro ki balade ban yu mo ki balayu ke second dose la ar lan ru banai mensua bagaimana syakmat mangi ba mentakan ka klam dai kampat kut hi kadang don ibat ki state kadang kiu ni kes tingi ba ba Manipur menen ba kidan ki skol ban khang no ma la kiu ki kes te me galayaru ngi menen life for artery ki kes long positive but ki active case bro ko ke jalai ka sis pa sam hoi tingi tip kira banang kiu sha ngi la bandu no ya jing le skol jingi kun jongi mentah ke asam su ikna skol ti ngi skol si ke yo ka poi ka puat ba ki skol kin khang beng sai sin tinga kan tu ya baro ki mi pa beri khon ki ba khat prasem seneng wat ki ba khat ar kha saus nem ro kin wan jakmat bana yu ne vaccine khang ba ngila ba ile persya ke jingpang kai ki la no men chim sang hobnai Julai ngla stang iki long ki pun khon ba ki ba ai pun khon ti lingla adap test kata ngla ye ban siban ba ulong safe mo ki ru namar ngai ba ki long ki ba armet ki kham long pron ti ban yo ki jingpang si sin ba ki yo ki long ki ba armet yo ne jingpang long ki la ba sistem ba do diap no takada wang kan tu ki baro khat ba kin wan ai kai kana makan ya dam tang ya ki ndrai ki khon pun hak po jong ki ru booster dose la ni operation dose ngai ba ladangi ai tang first ba second dose kata ka immunity la ne kata ka bormet jongi kampat klan hadu kata-kata bari le persya yo du yang jingpang hawa ngai na ki evidences mo ki bangi ba ki brio ki belayo yo no vaccine ladaki yo maknangi mo ang bau vaccine ula ban prevent ka jingpang henry dangi ai yo tika ladangi yo ru ya kan ka jingpang long ngim sitam syuk kan mo ngim la syuk ban ngim yap syuk de bangi duna ka jing hospital dia syuk la i baradangi yo no booster dose la ni operation dose ba ka immunity kata ka barbat kadang klan syuk bani le persya kan nama dai la dia mangahi nglayo mo nga experience la dia nglayo mentang ai na do bangayo ha bulan Januari ha mentang ka bayong klik ngam yo syuk long ya da ti ya da mo Kashat nyam be den klam ka bojolong shi sen chi snem jong ka sin ra jwai menta ka sngi muchai kala poi no sha ka bukut hapadeng ka jing ipu iping menta ka sngi penkut lawan penpoi ya ki ron hadu khalai teli hapo kas im aitnar da ka jing shim menta ki khon ka ra jwai harangkat ka shat ka kmen ka put ka tem ya ka bom ka tang muri ia kani ka shat nyam be din klam ka bokhot ru ka saus ngi lai me lasdang na du ka khatwe terik bat penkut menta ka sngi muchai ka sau terik ha ka bala pendep ye ka jing le nyam ha ki babon ki benta na du ka ngu ka dem ka suj ka shor ka siang ka pha ka jing le ira ye ka sumbut knong blai ki din klam bat ki we de ki kam nyam menta usnem araja ar ka jing le nyam be din klam ka long shibenta na ka jing rakhe ye ka jing dap san posnem ka jila bat ka jing yo lai lu banyo pusan snem jong ka ri India ne ka azadi ka amrit mahotsav harangkat ka jing trailang bat ka North Eastern Council Shillong ka tanat tourism ka planning bat ka art and culture jong ka jila Hakani ka sngi penkut ya ka be den klam ka SRJ lawan ban sakhilang no Arjun Ram Meghwal Minister of State for Parliamentary Affairs and Cultural jong ka sarkar me u Chief Justice ka Meghalaya High Court u Sanjeev Banerjee u MP ka Rajya Sabha u Dr. Wanwei Roy Khalukhi u Shankano ka yeng darbar thau an ka jila u ba met ba lengdo u General Director of Police ka jila u Dr. Lajja Ram Bishnoi u Military Sarkar ba San Boshulai ma Kermen Chila u President ka BJP Meghalaya ba Ernest Mauri ki Officer ka Sarkar nalo ka Jingdon u President ka Sein Right ma OR Chalam u General Secretary ma A Sumer bat kiwe Nakaliang ki nongelam jong ka Sein Ra Jawai ki lapan pau ka jing songo ya baro ki belaidon menta hakani ka jingle enyam nado ka basdang jong ka tat hado ka bukut jong ka ni ka ski ha ka bagilala ban pendep ya ka nyam ka dustur jong ulong shwa manshwa katba ya kenyam ko rukom la pendap da udoloi ka ilaka juai ulangdo upatar kiwahe osan bat kiwe de
ka sin ra jawai ka kermen scam ba ka jing pendep ya ka jing le nyam be ding klam ka de ko ne ke benta ban be ya ka pang ga shitom ka bam sa bampong kan ya da ne ka jing di pen bu a kum u drugs ya ka khun samla ki bade ka lawe ka jing sha thombor ki kan thai khna bat kan wan ra sun don ya ka ba ka miat ka roi ka par ha ka yeng ka sem ka shtong ka thau bat ha ka ri hi baro ka we jaga ni kebek di kelam yang bersama dengan kawan. Man ko kebek di kelam kawan Kerpang. It is a great festival in my career and in my life. Ngaine wa hadir ke pandemik arti di kelam. Tak ni ya ke pertai berui. Lembai ngu idem nak ni ke senong nak ni tahu. Yo wa ke kelam kerja keran ko tu yo tak ni ya ke ni ke senong kampung. Yang pasti boleh. Ini por, kumulaya yang ini inawan seki yang kebeda Islam. Nado kehat biteri, khat terik, khat dewa, khat so terik. Belai wambang cinopi, lembai nujem, lembai kiai kian, lembai kepat ikon. Jadi belai kisim, kui ngaji. Wah, yo icai kiai bersaratam, ikon yang kalian teri. Wah berok kita yang buat apa pertai. Klem dan nyawa kawan-kawan. Dah kerja kecil sumar. Dah itu icai kiai. Dah itu ida bikon. Honorable Minister of State yang ke Government of India 100% ulika namdo speaker yang ke assembly yang Sanpur Sulai wa Uperman Sunda wa Borok Officer ada kecil sekretari wa Officer Fair kecil kepulai ke Kerpang lai ko Saka District Administration wa dai jalan yang ka pelai pelarti yang beda Islam dai benda ke protokol wo assist ya ki ni ki special test bukan hakan ke beda Islam kamu ya OS dengan polis udah pelai pelarti yang traffic dan ambon dijemput. I salute the Honorable SP and all his officers and his people and his team. Kamdo yang ke PHE department kepada pendukul yang pun hakan kita tahu. Yang pudi belum mana repair ki yang surat ni sama. Jangan yang sudah ditang temu hakan sedang kawan yo baka pudi prepare ka. Jadi siang kamu manhi seperti kawan. Hakan ni kepor. Lagi ni kita nak cuci. Hakan nangin kawangi. Unity in diversity. Kejeng teli haperdi kejeng pair. Te kumtu ngila poisya ka bukut jangga thuk kubor sa shisen pat kuble shibon ye fi baro tad hadu bangini shembyang kuble shibon